Slušajte, nekad su novine bile jedini izvor informacija. Sad imamo izvor mobitel, televiziju, radio. Prije toga svega nije bilo, jedine informacije se dobili preko novina. I to novine nisu dolazile istog dana na cijeli teritorij, nego su se mogle čitati samo u mjestima gdje se štampalo. Prema tome, svježa vijest je prije 70 i više godina bila je tek sutradan kad se saznalo šta se desilo prethodni dan. I zato se novine nisu mogle kupiti uvijek. Ako je bilo u knjižnicama, onda se one se znale čitati ne samo jedan čitan, nego znali se podijeliti 2-3 lista jednom i po 2-3 su znali čitati novine. Bilo je više interesenata nego što je bilo na raspolaganju novina. Sa poštovanjem odnosilo prema novinama. I novine se nisu bacale, novine se koristile za zamotavanje bilo čega. Naravno ne mesa, ali neke stvari, kruh ili nešto. Naravno ko je imao, nekad nije ni to bilo. A pušači nisu imali cigareta, nego su sadili duhan i zamotavali, to je bio luksuz, u novine koje je imao novine. A ovi koji su bili imućni, oni isto nisu bacali novine, nego su koristili za WC, odnosno za zahod, kako se to nekad prije zvalo. Kasnije je sve taj standard otišao toliko da se čak i maramice negdje koriste. To naravno zagađuje i opterećuje dalje.